sang ringa zoram tha kan lo zo September ni kwa sang ni som ni pali Zofa journal Thawhtan ni Zing Lam Chanchin news Ngaihthlak Tur Te CDF-Asho Chuan military training closing ceremony nei Tuipui Ferry a Marboat service Thei CNDF Pasaltha ten rampo na Atangin motorcycle som paruk andong Palewa council Chuan thu Chhuahna an nei Falam Khawpui operation Kalpui lo Turin an rel Mindat SAC ten civil Pawisawi lo mi Pathum an man Gangaw district Atanga motor Tang Khawm chu Zophai lam a Thleng Thei to tuna Chanchin kim changzokin CDF-Asho Chuan military training closing ceremony ane Magui division na Chin Defense Force Asho Chuan an Khawpui mi puispai PRA Magui te nena anin buat sa military training voi nga na chu tluang takan Zophai thu mopur nei tulam chuan September ni sari atlang zarna an nei thlathum chok training in meichal mi pa an telbok training ti thlom man pek an ni a September ni li a closing ceremony an nei thu an soi an training chunga ven himna le atu tula lo puibom tu te chunga CDF-Asho Chuan lom thu an soi bok ani Tuipui Ferry a Marboat service Thei India ram Mizoram state longtlaile Siha district Tuipui Ferry a Marboat service Thei tho thu MLA Dr. K Beichu a chuan September ni ruka tlang zarna an nei Marboat service ani theina Turin district social welfare and tribal affairs department Siha engineer chuan thokin he project a hlotlin theina Turin sangni somni pali sangni somni panga a Siha bel tu MLA fan noi somni pani India poisa manga an siam ani thuan soi Mipui ele bar khwal zintan a hlok thlak le a MADCPWDN waterways chuan sumdong ril rupu lawin a enkol tu te hlole a diesel sen so ata na man tlom te ala Turin ro manna asiam ani Marboat service na red an siam dan chu tiang hi ani smo RS zani bolero RS zani car all types zani pick up zani Tata Ace zani two wheelers za auto rickshaw za te anni CNDF Pasaltha ten rampo na Atangin motorcycle som paruk andong Chinlan ram Chin state Falam township rama mo phuna nei tu CNDF Pasaltha tan rampon Europe unaw ten motorcycle som paruk an present thu mo phuna nei tu lam chuan September ni sari atlang zarna an nei Chin brotherhood Khawpui CNDF chuan motorcycle man tur atla cham hle a rampon atanga champui na thanem tak an dona wangin an lob hle thu an soi Palewa council chuan thu Chhuahna an nei Chinlan ram Chin state Palewa district a mo phona nei tu Palewa council chuan September ni saria thu Chhuahna an nei Palewa council le Chinlan defense force Palewa chuan sipai thu nei na paithla tur le federal democracy om theina Turin le ramthara din theina Turin Myanmar rampum thu nei na lak ani chin vo in thleng mi puite ne na tangruala military council SAC sipai te an do thu an soi vo in thleng CDF Palewa hoisan taklerin om takin nu le pa u le naural do mek te le bungrua phurpui tu ten eng anga har satna kara po Palewa council le Chinlan defense force Palewa CDF Palewa tan thei top chuan tanpui na a Palewa council chuan zana chibai abu ka lom thu asoi chutiang zelin Palewa council a chak theina tur le Chinlan defense force Palewa CDF Palewa a chak theina turin thei top chuan ma an lak zel tur thuan soi bok Falam Khawpui operation Kalpui lo Turin an rel Chinlan ram Chin state Falam township Falam Khawpui chu CNDF kai roina mangin operation Kalpui tum ani a mipui tam takpo Zophai le Mizoram lama anral tlan hial bokani chungtianga borok a virkol mup tak si a chuan Falam Khawpui upate chu thati lawin September ni sri Zing Lam dar soma committee nein mi somruk panga tha an kal khom thei ani Falam Khawpui lakata veng him tu pathian le CNDF ne na lom thu an soya Falam Khawpui chu a thei ram chuan CNDF le tho a Thawpui ten operation Kalpui lo se inkap lo se anti ani Falam Khawpui chu a thamral mai an hlawa an du lo ani mun sang sangaral tlante po Falam Khawpui kir le theu Turin upaten an soi Mindat SAC ten civil Pawisawi lo mi Pathum an man Chinlan ram Chin state Mindat township Mindat Khawpui om military council SAC sipai Khalaya 274 battalion chuan September ni ret lai lam khan civil Pawisawi lo mi pa Pathum an man thu tol chung mi ten an soi an man chan shet ani lawa mi pa kumsom thum pasari kumsom li pariat kumsom thum pakwa borvel an ni tun naya military council SAC ten mi man an nei nual to a September ni thum khan Mindat SAC sipai ten civil an man zinga mi pakhat chu an chhuah thu an soi
Gangaw district atanga motor tang khom chu Zophai lam a thleng thei to Makui division Gangaw district a motor tang khang chu September ni sari an chua fel thei tu tual chung chanchi bumi ten an soi ni khu a cheta wangan bungro phur motor ten har satna an to ka kong siam that atur zia an soi Zophai le chin state lamkal tur bungro phur motor somko chuang chu tangin tuna chon bungro an phur thei to thuan soi konga cheta wangin ram chu mi puiten an mamo bungro thil an tla cham hle a thil man po alet a ina sa ina kai chak pha hle thu an soi ole kati zong kha kan news pong thei te chun ni a abula tanga ato phlinga milau hluta milau Ngaihthlak sak tu te ole now in Zophai chunga lom thu kan se hun risel tak mangin hlimin lodam zelula lepe ka Zofa jornala hian kanin mule theu don nia hun man nuam vek ule